Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Uba Alexander lalu hek ubalong unong yalam jong ke BJP badru umentri jong ke sarkar jela hakashi tarik benai nailor arjar arpo ula ong baka parti kan saya keren Bniah Halor ki Jingkynnoh Bamsap haki artli ki Autonomous District Council jong ke jela ki bakan tup ya ke Garo Hills Autonomous District Council bat ka Jhadc Hills Autonomous District Council. Haka Ïakren bar ka Batisi TV uba hek ula ong bakum ke parti bat kum kinong yalam ki don kam ban Ïakren bat ban shim ya ka rai lang Halor kani ka kam kum ban supentip hang ni ka BJP dang shen kala berngem ban mi no na ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance bayalam daga National People's Party Halor ka Jingkynnoh ba ka don ka Bamsap ka pasir khai bha haki Executive Committee balayalam daga NPP naga jingpentre kam ya ka scheme Special Assistance Grant balabay da sarkar pedeng syakini ki artli ki council nakaliang jong BJP kala dawaru ya ka jingtokit jong ka Central Bureau of Investigation khnang banlap ya ka jingshisha jing junga kabagang puli kem om withdraw no ya support yang lada I don kam tembe bom la withdraw no ya support ti kataru karai bensim nagaliang jong parti ke jungi ngi kum kinong mi khmat ru ni bani songlang ni prakat bag parti ada don kanu karai ke bangi simlang de ke ju ke jengmut kanu ru galong ke babha lada ka parti political party lada ka di BJP ni ke Congress ni ke NPP ni ke NCP la ni ke UDP HSPDP ni ke kanu ka political party apa kilap ya kanu bat kita badai bandan di kejing sisa amla mansukunno klam nongrem de kanu kejing keno ka Jingkynnoh dan Ïakren pi persya ya kanu kejing le jong sarkar yong iru MD iru kamdan jengkhang kanu political party barok ki political party kidon lag jong hok menteri naga benta upai ba menteri naga kejing senia jong upai ba ti nata kadau bala naga kanu political party including buat ke parti BJP ke jongi ke bamanga mi kwan political party jong state Meghalaya la dia baro ri dia berkawai ngi train na benta ke jingba jong pai ba ketam dan bala benda teladang idon kanu ke jing ko kanu ke jing kam ke ban peni ya ke jing duna ke jing kam jongi tamba ke bandan pada ke jing sisa lo kata omla mensu naik kanu ke bolong ke pesulong bersipan Vietnam kanu political party yang no minister dan chief minister ni meli kanu kani bendon dah ke nongrim ke ba pakah ke nongrim ke scam abi kan no te genget ba ka BJP abaga orang presiden jongi ba anes maudi abo wakar ni itu ngenten nganget ba uyo yaki evidence ba Halor kata nongrim ada ukuran harus kebidan sebab yang ini kalian yang parti dan AUM menong ba udah babak lah tang baga di mendon ke nongrim ke scam ya lo kata baru ki political party undai tang BJP baru ahi ki political party dan lagi lap baga sarkar MDA jungi jadi gidu ke pendiat ke sarkar dan gidu pendiat itu sekentul ada kanu kapag penerkam bakala ya kanu ke kam dan ke jingtri bagi trai baru ki political party gidu ke hok ban wat ya kejing sisa ban keren lu lada kadung kejing bam kalong dekat la ban keren lada don kadung kejing le bawa bakla kejing sisa Halor kata kadung nongrim golong ni bag BJP MDC happy Jhadc Hills so ke rangkat bar ketu ke isi memeta ada yemal ba ngila ada keren yo chief minister ru ngila keren yo CM ru ngaro ngala phone dong sobha ban ai yulang benai EM lang iwe na kineki MDC jongka Jhadc Autonomous District Council ya kini MDC jongi re do kyong to ngin sapet ta do matang palok ti kata nang tagadao ngatrai presiden jongi penpau ba kim shimla ya telang kat kum gejing kum balade benon lang keju ka isi kala belum ngata asyuki kan oi pina do kedai bufra la syong la hiar la kieu la hiar la syua leter be ko tu ya kam jutan su benong benut la ne benong menum benuru kam dan ngota kala syudan kala syulong bait kadega duty be bajutrai la da de bentrei trei bait dalam de menteri ru
kedot dikibay badi kam banang beteng ya num bersagri ga kam jong pai